Mafhungo ngarochidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenela ya Biogeosciences, vhorasaintsi vha ri Mercury i bvaho kha migodi ya musuku i khou tshinyadza zwiliṅwa kha ḽa Nigeria. Lwa miṅwaha i re na tshivhalo, vhorasaintsi vho vha tshi humbula uri Mercury i dzhena kha zwimela nga midzi. Fhedzi tsedzuluso iyi ntswa yo dzumbulula uri Mercury i khou bva kha dzingamupe nahone yo dzhiiwa nga maṱari nga tshifhinga tshine zwimela zwa shandukisa fulufulu ḽa tshedza u ya kha fulufulu ḽa khemikhala, zwiḽa zwine nga saintsi zwa pfi photosynthesis. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Queen's University. Nḓuhu ndi tshiṅwe tsha zwiḽiwa zwine zwi vhanga aḽedzhi ya zwiḽiwa, anaphylactic, kha vhana. Ngudo ntswa yo wana uri u ṱavhanya u ṋea vhana nḓuhu zwi nga fhungudza khombo ya u vha na aḽedzhi iyi. Zwi tshe zwo ralo, anaphylactic i ita uri maswole a muvhili wa ṅwana a vinyuwe nga nḓila i songo ḓoweleaho musi a tshi ṱangana na zwiḽiwa zwi fanaho na mafhi, makumba na goroyi. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Children's Hospital of Philadelphia yo anḓadzwa kha dzhenela ya Pediatrics. Vhadzulapo vha Matsha vhane vha na thaidzo ya subsidi ya muḓagasi dzo fhelelwaho nga tshifhinga na vhane vha khou tou thoma u ita khumbelo vha khou rembo u vha hone kha muṱangano une wa ḓo farwa ha Matsha Musanda Khoroni nga Swondaha ya ḽa 26 nga awara ya 10 nga matsheloni. Vho Julius Mariba vha na zwinzhi. Nṋe ndi Mariba Julius, ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho. Arali vha sa shumi vha ḓe vho fara affidavit ine ya amba uri na ngoho a vha shumi. Vhane vha shuma kha vha ḓe vho fara luṅwalo lu bvaho kha mutholi wavho. Fhedzi vha songo vha vha tshi wana masheleni a paḓaho 4,620 na vhane vha tou ḓi shuma na vhone vho tendelwa. Kha vha ḓe vho fara affidavit na bank statement. Vha wanaho tshelede ya SRD ya 350 vha ḓe na bank statement tshi sumbedzaho na tshelede yeneyo ya 350. Vhaaluwa na vhaholefhali vha ḓe na luṅwalo lu bvaho ha SASSA kana bank statement tshi sumbedzaho tshelede iyo i bvaho ha SASSA. Muthu ane a aplaya ndi ane tshitentsi tshi vhidza madzina awe. Zwinzhi vha nga ri kwama kha 071 59 29 129 kana 065 082 1740. Edzo ndi nomboro dza Vho Mariba MJ kana vha fara Vho Marovhela Muyani kha 063 651 4937. Ndaa. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach.
zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.